الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. بيقولك الحمد لله رب العالمين جاء. رب مسلم اسم فلته عالم بلينا بيجحيسا مسلم يشنقو دخان أبوك الحمد لله جاء. مسلم يشنقو برد بره ورا عقيدة صحيحة قد اسم فلته بالله الحمد لله رب العالمين. سنبرة دبره إيجا عقيدة صحيحة إسني خلّي أما سجنتا بريتو قرآن الركالي وان ربي قالوا من سي قرآن خيستي قرآن وخيستي واي قرآن يروه الدور الدبيت بدي سجنتا تنافستي ولي كمامو خينيا بالله الحمد لله رب العالمين. وصون واي ويا ران تنا خلت تندبره بكتنا أبدي دبجو وانت وفاتو وبوليين كينيا ورا كان جالنو ورا بيتنا هوق الوجين متفاو ورا الدنيا تنرب بولي در ورا بيه هوق الفرائنا أرا ورا بيه هوق النوتو نوس إيجي أكسمت وان تجالا الوجين جالتني الوجين تهرماتو ساليتي بيقول تكرر يبي الحمد لله رب العالمين جاء. يرود برتخيستي وقنتوتا موتوما وربي يقول توجين قرآن ربيتي مدركة أكنا رتي تكاولي كمامتني بيتني إفرائي تموجي ولي كمامتني جرى خنا بالله قتك تفتي اللي تفاف دعاء اللي قنا فرق إنمان ساني في ماتي ساني ربي قدان لدنديا ماتي قرآن ربي وهاقود قلبي راجوائي قنا فنون في إسان اللي ربي ماتي قرآن وهاقود هنيئا لكم يا أهل الدردوة أما اللي والمخيس جرادة كان سراجي در مدواته خيسنيبو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. برغا ilmi ogada la tero guddatu nama deme itti demu to hanga inni guddina fi gube xamale namni xeysa ibu firarbu dirre ndawa dirre jalala kuma jansaniti dirre qur'ana duris dirre qur'ana turi dirre dawa yaro ko sankeysati qur'ana hafazu fi hafasisu oromiya fi ethiopia da gutu namni barsise magala dirre dawa simbe ku dabunni mala درجيسي أما جدا وصوت كام قرآن في كبلمين قرآن في هدامين ورنا ما يوجه القرآن خبجوا خيسني الحمد لله رب العالمين. رب نعمة النور تسيس. ابتداء سودان ورقوا يا رانتنا سيدا القرآن في سيدا إساني في بسي ولك أمامنا هنيئا لكم بقى جمدن نتلهم بقى سيدي وجه جمدن سيدي جو بربادا أكا غافيتي واني أمتاخي يغافت إسن الليل إفغافت نمو متمتت إفغافت آلي قرآنا ماتي قرآنا خجانسن أن إيسانين كيس جرا هذا من خياتو ماتي قرآناتي مو المنكياتو ماتي قرآناتي مو أناتو ماتي قرآناتي غافي سنياتاتو يجا رب نعماتنا خيس والمانون هاتو سيسو الحمد لله رب العالمين ججا نعمة اتفقت ربنا هاغدو أكما مغالان تردوا حفظي قرآن حفظيسو نما برسيسو إثيوبيا بوتو قراسرتي جالنا القرآن ماتي خينيا خيست ترينيا خينيا خيست ماتي قرآن تهو إثيوبيا وانت خيست تنيب تربنا هاغدو بقى كمدني الحمد لله رب العالمين ورد لنا غلطوا من سكيو بربادا شيخنا الشيخ جمال علي يبقى سنتنا بودا
sadarkaa walfaanaa itti fufuu ta'uu wajjira dhimma islaamaa bulchiinsa magaalaa Dirreedawaa itti aanaa ta'uudhaan kan hoogganan Sheekh keenya Sheekh Alii haasawaa gabaabaa hannuuf taasisan yommuu ta'u hamilee mataa fi dhimmoota jajjabeeffatan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Akka hogguutaan sadarkaa adda addaa gaggeeffamu gaggeessuutti namni hundinuu ooluu yaaddatee itti fayyadamu. Har'a hojii gabaabaa jiru bakka Esi gamana masya Allah. Karena sekitar ini perbuatan itu juga hanya agabi. Boleh satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hirmaatota sagantaa dorgommii Qur'aanaa warra qopheessee fi warri hirmaates kan torbaan tokko harkaa qabuu fi kanarra dhufee shifti keessanuu warri bakka kanatti maaddaa Qur'aanaa kana hirmaachuuf asii waliin qabamte shifti keessanuu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Alhamdulillah Rabbiin gaaddisa Qur'aanaa kana jalatti waliin nu qabe akkuma asii waliin nu qabe kanatti gaaddisa isaa jalatti qiyaamas Rabbiin isa jalatti waliin nu haa qabu. Warra Qur'aanaa ahlullaahi wa khaasatuhu jedhan warri Rabbiin dachii tana keessaa kophatti qabu nama kiyya jedhee warra Qur'aanaatii jedhani isaan namni hundi osoo gabrootuma Rabbii ta'uu Ubaatu qubatti aanaa ammoo abba gudduu gama garaa aan akka jaansan isaan gama warra Rabbitti aanuutii yaa warri Qur'aanaa warra san Rabbi isin haa godhu. Itti aansee dhaamsa gabaabaa as keessatti dhaammachuu barbaaduu fi ifiifis lubbuutti yaa fi isiniifis dhaamu keessaa tokko wanni ilmi namaa duniyaa tana gubbatti uumameef isii eeguudhaa jiraatuuf waa hunda ol qabeenyallee itti baasuu akka godhatu qaama yeroo sammuu hattaa lubbullee itti baasuu akka godhatu Qur'aanaa walitti nafe. Qur'aanni haada Rabbii achirraa gabroota jidduu haqacceensaa as jirtu haqacceentuun ammoo Rabbii bira jirtu hablullaahi المدين الممدود أجرّا قدير فمية نمني كجيتنا أزين هركاكبو أجر ربي وجه ولده هداية إذا كان خاني ربي سبحانه وتعالى جنة سجارير عذاب سجارير نمني سكا فتنجابة دنيا في آخرة فرمات اللي ربي نسخي سخاي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم waan firii qaba waan bu'aa qaba hunda isaaf keessaa qaba furmaata duniyaadhaa hunda isaaf keessaa qaba aakhiraatis kanaaf warri dubbiin galteef furmaanni Qur'aanaa jedhan takkaa'uu islaama jedhan gaafa Qur'aanaa wajjin jiru ummanni muslima ummata sodaatamu turan ummata jaalatamu turan ummata kabajamu turan gaafa Qur'aana irraa fagaatan laakiin akka haada tirikaa kan humna isaati irraa citeetti itti taphatamu akka fedhan godhuu kana hunda jala rakkoo hunda jalaa bahu rakkoo hawaasummaa rakkoo akhlaaqaa rakkoo tuffatamuudhaa jalaa bahuudhaaf gama Qur'aanaa deemuu hawaasni Qur'aanaan ka'e wanni isa dhaqqabu hin jiru hawaasa gama Qur'aanaatiin kufe immoo wanni isa kaasu hin jiru wallaahi wanni isa kaasu hin jiru. Kanaaf gama Qur'aanaa haa deebi'u. Tabiroo warreen irra waan kanaaf fakkeenya tahee qopheesse kun durarratti haa galatoomanii dhaabbanni
kawaakiba takkaa'u munazzama alkawaakib shababiyyaan yeroo gabaabduu keessatti hayyama fudhattee waan kaateef beeytee waan kana goote tuni haa galatoomtu. Akka dhagaatti tattaa'ina obbaa namni waayee. Allahu akbariin tun gaarii beeku. Abirraa jaaddu anumman. Kursitti naasootti jiru kanamatti naasoo jiraa miti. Ijoollee yeroo gabaabduu keessatti hayyama fudhatteeti bashoo waan guddisaniif uumaan beeytii jedhani. Dalagaan teenya tanaa beektee eegaltee walitti nu afeertee har'a walgahii taarikaa ta Qur'aanaa hablaa kitaamaa qofa ture hablaa hoggaanii fi namoonni tokko tokko hoggaanii fi barattoota eebbisu. Gaggeeffamtuun magaalaa tana ture malee dorgommii Qur'aanaatiin hablaan dura taarikaa magaalaa tana keessatti tana kuni seenaa keessatti galmaa'uu qaba. Jazakumullahu khairan jennaan. Rabbi jazaa isaanii haa qabu. Itti aansee immoo waan kana tafirii qabu. Tattifuuf tarabbiin harka mirgaatiin qeebalu Rabbi haa godhu. Ikhlaasa qabu. Makaana lillaahi yabqaa jedha. Wanni Rabbii ta'e hundi ni hafa. Wanni biroo immoo ni dhabamtii beeku. Waan Rabbii jecha taate ta Rabbi biratti sabtu san Rabbiin isinii haa godhu. Akkiyyaan nyaanni numa tolee yaa namni hogguu nyaata bareeda argate. Nyaanni numa mi'aawa nyaata. Soogiddi numa tole nama yoo takkaa dhageesse mi'aa soogiddaa isaan mi'eesse immoo akka akkas taheen hafne warreen haala kana mijjeessuuf bu'uura ta'e markazoota barattoonni irraa walitti babahanii toora markaza 20 irraa walitti babahanii har'a haala kana akka agarru nu taasise suni dhagaa bu'uuraati. Osoo isaan hin jiraanne har'a wakti tun hin jirtu. Uummanni kunillee waan kaya kana kaayyoo tana bakkaan ga'uu hin danda'u. Edaa yoo mataan jiraate malee imaamaan bakka itti mara hin qabu. Isintuu haala kanaaf bu'uura ta'ee bikka jirtan sanitti akka soogiddaa sanitti taasanii maqaan biroo keessan dhokatee sabiroo ol fuudhamuu akka hin taaneef bakka sana isiniitu qee Rabbiin bakka sanitti barakaa isin keessa haa kaa'uun isiniin jechuu barbaada. Dalagaa tanatti fufaa cimsaa jabaadhaa bikka jirtan hundatti akka kanaani magaalaan tun magaalaa diintaati magaalaa akhlaaqaa magaalaa bareedduu jaalala himamtu sanillee jaalala dirra dhawarraa himan san tapakkayyuu magaalaa jaalalaa jaansanillee yoo waan kana qabaatte dhama qabdu yoo wanni kun hin jiraanne dhama hin qabdu dhimmi oolu akki biroo tokkollee nuun bareedu. Kanaaf haala kanarratti haa jabaannu hawaasni keenya hawaasni dirree dhawaa akka shabaabaa gama Quraanaa haa deebinuun isiniin ja'a hogguusanii qofoon jilbarraan cincitte hundi magaalaa keessaa bada. Haadiinsi rifeensaa akka maleedhaa hundi magaalaa keessaa bada gama Quraanaa hogguu deebi'an jechuudha. Yookaan jilbarraan cituu bira kuttee hundurraan cittee safuun baddee haadha fi abbaa wal wallaalanii oolla fi oollaan amma balaan amma buute tun bilaashii mi bar roobni dhabame kun Rabbi biraa wadhumnee bar roobni rakkoon nu biraa maa asaabakum min fimaa kasabat aydiikum falnarji ila Allah gama Rabbi haa deebinu gama Quraanaa haa deebinu gama islaamummaa haa deebinu tokkummaan islaamummaa haa jabeessinu ulfaadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali Ahmad ketika pertama di sama negara beliau itu anak bangsa Islam dari karena yang sama berat yang kita baru dokumentasi baru pakai setahun. Boleh dijaga oleh khanamu Quran untuk zaman tertentu. Dokumentasi saya beberapa adat yang kita berikan rumah
بهجة الإسلام أمريكا أخذ المدرسين الله أكبر الله أكبر الله أكبر Jalan Jogjawa, Magala Hawasan Sedana akan sesuai di atas Magala sampai sesuai kami kepada wajib wajib mundi pasti menjadi ada ini hingga fani dan demi satu sebab juga lalu atas nawati kami kita tak karena kita aman di omni medinti silaga fani lalu juga betul amma lalu di jumlah ini bersama lagi untuk orang yang di sana juga atas nama syawala itu karena jauh akan tinggi tapi jadinya umum terjun atas tujuannya bersama bagaimana amal kawaju Quran atau Quran itu begitu bahasanya bisa itu bisa ini senang karena dokumen ini ada sesuatu bisa dalam modal akan bisa sertakan syakir kita biologi tercidari عن أهل وحي عن أمل القرآن يقول الأوطان والركب عن أهل وحي عن أمل القرآن namun sahabat pun maka saya Syekh Yusuf Syekh Muhammad aku selalu jangan aku bisa mengatakan namun tidak jangan agar Garu jaga garu misani Quran adalah curah isani doki itu sih menonton kana di sini akan menjaga Quran kana baratan kan di sutra Medium série d'arts, tout de l'électricité, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا مكان في يوسف محمد سعيد اسمه سعيد manjang seorang ulama ismه سعيد مكان anak alumni dia anak deka itu kota Banjarnegara di mana ada itu kita ya rumah saya sudah enggak ada yang mau mengikuti mereka cuma itu udah yang itu sudah jadi masalah itu udah dari anak dulu ada itu ada sih sudah di bawah ini akan mau biasa akan mau kemas itu lebih biasa bisa dulu mah biasa tapi alhamdulillah Arab itu problem waktu ada dia kan dari ganti nak keluar coba nanti cepat waktu itu operasi yang ada radiasi lalu saya nanti juga keluar rasa ada ayat seperti kalau kita katakan apa ayat ada kalau di kawanan ada juga yang namanya seperti itu. Tapi orang betul dia orang itu langsung dia dapat soal di sana ini orang di Minahasa ini ada
Garuu kalau kita para anak butuh, para anak butuh san, artinya nama Muhammad jadi Syekh Muhammad Yusuf Jani ini, nama kita deh, kita mendoakan dan kalau saya kata orang jualan nama Yesus sendiri, kita mulai kalau dia musuh jualan nama Tuhan, jualan nama Tuhan, ada nama atau kosong yang dia orang karena juga orang yang saya tahu menurut kita ini dari kita ini karena nanti saya siap kali lakukan dan ini adalah saya siap bapak itu kalau sekarang ada semuanya ini dia lagi berarti mulai ke ada sisa ada ini sama lain itu macam yang dengan cara selama 20 ada belum juga ini ya kalau mana tahu lebih normal semua lagu juga kayak itu orang itu adalah nama masyarakat itu umur berapa? Gagal dalam melakukan sebuah tahu. Waktu kalau berarti iuran itu gak berkuat, gak berkuat hati, gak berkuat berarti orang anak benar benar orang akan merasa juga sangat besar, bukan nama itu sebagainya, jawab kan bisa jawab Ansatasi nala kasih semakin ingat juga dilawan oleh ingat juga nih makin juga dalam yang mempersiapkan kemasasiin aja juga kemudian yang akan dia lakukan anak benar juga aja anak benar juga aja anda ini terjadi dari juga gambar itu karena ini kata orang apa sudah anak merasa tidak boleh baru orang ini baru belum saya saja adalah penting aja apa namanya sejak orang itu wajib saja nahan ya nahan Allah dalam berarti nabi orang kata ada jekil kita Allah ya berarti nanti saya akan tahu Allah kita juga. Ya, tapi kita anak orang dia tak. Ini tu kita anak. Kita anak ada tadi semua ni kita anak. Kalau kamu ni apa yang kita semua ni, itu bawa apa itu dia. Jadi semua berada ni. Kalau dia dengan dia sekitar tu, semua orang berada. Kesalahan jangan alam yang kita lakukan itu kesalahan jangan kesalahan ingat Tuhan ini silakan jangan apa ini berani untuk melakukan itu semua yang menjadi sesuatu Tuhan berkasih beragama Tuhan
terima kasih. Nanti cara dia uang negara terpokoknya agak kecil. Kami amor kenapa dia ya dia kan dia seperti tidak bukan nah ini bukan jadi penting nama awak kira itu di tanah air sendiri. Alhamdulillah, teman-teman ada nama lain dari alhamdulillah itu ya. Wani masih ada wani yang ada di mata dari semua wani yang ada di kata sebuah kehidupan Quran berubah isi masih akan mencatat di bawah yang ada nama biar kalau tetap malam polisi sinema. Alhamdulillah mengingatkan hadis dari Quran baik surat Al-Fatihah langsung nama kamu al-nahdu ilallah dia Quran jadi dua ini karena Quran ada surat dari sanalih intibah sebenarnya nama Quran itu lagi soal Allah nggak berarti di mana nggak mau berarti yang diraja ya dilihat aja berarti dia kalau terus dilihat yang mau berarti diraja terus soal dalam soal bisa kan yang tahu soal apa kalau pada soal dalam apa amas wah diraja sekarang Wamandala bagi Rasulullah. Alami doa Mendira kumbi wamandala bagi. Saya gili. Kalau hanya dari situ berada dari situ sama seperti sama kayak. Kenapa wanita itu orang bahasa ada di kanan lagi. Orang berbeda. Ada yang berbeda orang orang itu. Kamu bisa melakukan ini. Dia banyak berbeda. Kok kamu ini itu kamu jangan. Kamu jangan. Apa yang kita lakukan kamu jangan. Terus ada الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان حزناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه واقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ان اهتدى فانما يهتدي بنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها وفسدوا فيها وحق عليهم قوم فدمرنا تدميرا
كم هلكنا قوم من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم والسحاب بالمكافأة ما ربك ما خلق والآخرة خير لك من الأولى ولقيت ربك فترضى ألم يجدك يتيما ويجزك الله ويجزك إله فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصاحبة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Jazakumullah. Sudah berteman ibadah kami harus selalu betul secara baik seperti awal secara ibadah dan selama ibadah jazakumullah khairan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isaan bisa dikawan, garu bisa dikawan. Isaan Quran artinya hidup sih. Garu Quran juga kesisaan dikawan. Isaan kita lebih besar. Garu Quran kesisaan kita ada. Isaan kalah lagi. Garu kalah kaya nama disuarakan. Wan negara mengacu tidak mengulis. Wan negara mengacu kan tidak fakatu. Isaan nama mudaf. Kita anikor tulah juga anikam berbeda animu tadi hijrah animu bisa anama dari sejak jun sawas itu Qurani kan jadi kofan kan kofan arah berhijri bincang harus diekati arah mazhab kami yaron kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ega abdi dia bersama sangat kami sokongan apa ini upaya bahkan untuk yang tadi sandal dalam itu begitu dari oso kamu oso dari kamu kalian satu di betul itu dari kamu kenapa Quran itu itu mulai berubah dengan Quran yang artinya Quran ada di Quran ini semoga kita terkubur semua dengan kita kemudian kita Syekh Abdul Aziz Ahmad Umar sekretar anak ini bersama ini dan mereka berbuku mereka Syekhnya Syekh Abdul Aziz Ahmad Umar dulu ketika nasabah Allahu Akbar Allah Akbar. Sebentar pun aku tahu lebih bila ini berfaedah dunia dan kebenaran financially aku semua sudah berbeda dengan dunia dan dewasa kalau itu sebenarnya berbeza itu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدافع نعمه ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهم ضرة قالني رب الكتاب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وما وثقيا شيخ خينان عالم خينان اتقافة مع علماء دغدوة نجفي شيخ محمد علي برور وخاموش شيخ سبوت أكشفت أملي شيخ خيا صاحباسي باباسي بابا إن شاء الله تعالى سنتمني برو أكسمت أملي يوم بريانتيا والراء والبين أكسمت أملي أرى رب سبحانه وتعالى كتراق وليه نبرة في دوه ياف
وبالسخية خدير جوهار بلشا وقامو كنتيبا مقالات الريدوا أكسمت أمالي وبالسخية إبراهيم يوسف تقابل ما بارتي مدارنا أكسمت أمالي وبالسخية صاحبة فيها خوالين بلد كرسي تقوبات اللي وبالسخية عبد الجواد نما gaafa joojummaa san kursii qabnu dhagaadha keenya nurra du'ee barmiillee keenya warri san anaafis insha Allah ta'ala. Arraga alhamdulillah obboleessi kiyya nama galtee ministeera galtee irrigeeshinaati akka insha Allah ta'ala. Ani immoo keessummaa isa keessa jiru bareeda kiyya du'aata asitti bitan hundinuu insha Allah ta'ala kan hin beekne kan hin beekne hundaa maqaadha wanta tulfaataa. وهند دورة بريسرية الجمال عليه خبجا بودا بوتي أدرس تأكمل كيتيف أكثر ما ملة صاحبة فيها خير الوقت والبرني قارئ الدنيا خسيسة وبريسرية دكتور عفيف المكسر الله أكبر إني قا قارئ الدنيا أجر تن بكرني قرتي سنارة ministeerota gabbee akkuma irraa kanatti gartee Naayijeriyaatti staatus biyyoota adda addaa deemee gartee inshallah ta'ala rabbiin sagalee kalleefi isallee irra dhufee argamuu isaa hedduu nama gammachiisa akkasuma mallee gaa'ulmaa'ota keenyaa hooggantoota biyya kanaa warra gartee majlisa direedawaa bakka bu'anii Sheekh Alii fi Ibraahimii akkasumatti bareedu du'aata hundaahu jazakumullahu khayra jazaa rabbi subhaanahu wa ta'ala bakka irra caalu أكثر الرجال رب سبحانه وتعالى ونتلو في الحمد لله رب العالمين الله أكبر تكبيرات نسات نسات إذا وما من جانب الرا بتشوني وبريرجين يا بر درجة سودان وغرامي تدري سامي لك إنسان وكان تدري بر الله أكبر أكلت تكبير هذا ليش سوسو كلوه أرى الحمد لله رب العالمين أنا في جمع شهود والله بالإسلام هدو هذا تومني وبنيان خيا ديري دوا بينالوسا خيا أكسمت أملي بكاس لا قرتيجا ستزين لما دا تقول فرش لا خدراتي إن شاء الله تعالى خطاتي إسي خيسة أرد في سبب قرآنات إسي خيسة أركمو خيا الحمد لله رب العالمين قالني خنبي بداتي الحمد لله رب العالمين يرو غري غتي جمچو خيسا ولي بتل نمرا مجلا بدي ان شاء الله تعالى امو ولي شوفره وني اكان جبين شو قبل بري سلاما ارا اوبلين كونيا يتيكو درغكو وان خنغتي سببات هذه نوافيرا شباب قلتي درققو يخامو ورين أبوتي إمان خلقو مشتر مركنوتا وان خلقتي أكبر كاوغوتا مركنة إتن نوني توتير ما تجانا راتنا نشوف الحمد لله رب العالمين قلت له بك خلق رجالو هالا خلق بعيداتي إن شاء الله تعالى يا رب جي أمت الرئيس رب سبحانه وتعالى وفق سيسي جلقبا باتي إسلام ربي نوغده أمتا ربي إن شاء الله تعالى بك خنر بلوتي إن شاء الله تعالى استهدي من دري دوات تطولا قرو إن شاء الله تعالى الله أكبر أين يقول ربي قدامي إيجاسي أبليك أبنامي نسودانا دوا ما نفتو جرا قرآن ربي تيني نيغونا إن شاء الله تعالى نيغونا قربان قوتو إن شاء الله تعالى كتبتي أكا قرآني واني أكان بريتكم نبيتنا خيستي إن شاء الله تعالى قرآن ربي تي تنافو الرب قرآن تلقى هو كي يهدونو قم الجيسا بارك الله فيكم قلتوما منا خاتني فتجرتني نمي دبتو هدو جرا أمو أنا كما كتبان نبي هيساني نو الفيسا إن شاء الله تعالى قلتوما وفقون تلزا جزاكم الله خير الجزاء سندر بو خيابي بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا سبقنا
Oh